Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Padyshim se gjitha lavdërimet dhe falendërimet I përkasin vetëm Allahut Zotit botrave. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi Muhamedin alayhis salam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij, dhe mbi gjithë ata që ndjekin dhe pasojnë me dashuri rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të dashurit e shpirtit tim për hir të Allahut, vëllezër e motra kudo që ndodhen në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Malizi dhe diasporë, ja ndodhemi në zemrën e shqiptarisë. Këtu në Prizrenin e shtrenjtë, ja këtu sipër qëndron Hirënd dhe e bukur dhe e begat binarja e xhamisë Sinan Pashës. Jemi në ditën e 13 të turneut të dritës, të turneut të dashurisë, të turneut të ngritjes intelektuale, të turneut të ngritjes morale dhe mentale, turneun e Kur'anit familjar. Jemi duke shpërndar ashtu si thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, përhapni për mua qoftë edhe një fjalë, pra po shpërndajmë në zemrat e njerëzve fillimisht kapitujt e shkurtra, surën Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Allahu ju shpërblef për gjithçka, për komentet, për kontributin në vlera monetare. Lutim Allahun Azza wa Jall që të na pranojë mundin tonë.